Assalamu alaikum. Туғандар, амансыздар ба? Біз бүгін Ош Шапалақ мұна базарындағы арзан сапатты болған мұналардың бағалары менен сіздерге таныштырабыз. Анықтан біздің каналдан алыстабай тұрыңыздар. Же болбосо біздің каналға жаңы катталган болсоңуздар, көңүл буруңуздар біздің каналға оңа болсын. Жакшылап карап туруңуздар. Арзан матиздерди тартып чыгарабыз. Бүгін Ош базарында арзан матиздер көп түштүр. Bir чекеден тартып сіздерге көргөзүп бере берейин. Bir четтен эле баштайын ол жактан. 2010 жылы чыгарылган 08 объем. Механика. Баас канча туган? 250 кеми бар. 250. Канча кеми бар? Кеми о хозяйында сырасы. Хозяин каякта? Assalamu alaikum. Канча aka мына? Канча? 250 да алды. Канча кеми бар aka? Сүйлөшөбүз. 240-тарга барабы? Сүйлөшөбүз дейт. Урматтуу көрөрмандар, 250 миң сом дейт. Кийинки унага төлө. Жүргүзүп текшерип аткан окшойт. Электропакет бар экен, гидравлика бар. 2011-жылы чыгарылган. Пробеги 102 миң экен. Aka эмнесин текшерип атасыздар? Эмнесин текшерип көрүп атасыздар? Испытание кылып атасыздарбы? Эмнесин текшерип атасыздар ушу? Моторду. Алармансыздарбы? Аларма, мен сатармын. Ти канчылык бака? Качты? Канча дедиңиз ака унаны? 300 300 миң. миң таш. Сурадыңызбы баба сиз? Сурадым. Канча сурадыңыз? 240 миң. Идиңизге келдиби? Канча келет? Баалашыңыз эм, колду кармап. Жактууна? Жок, аларман кетип калды тагам. Демек көрөт атасыздар экен, а? Жүргүзүп көрөм. 240 сурап көрүп турмун. Кийинки унага өтөрөбүз. Уна оңдо кези каналы. Мына Матиз 3 2005-жылы чыгарылды. 08 объем 6-7 литр расход кылат. Баасын сурап көрөлүчү. Канча дейт экен? Assalamu alaikum туган. Баасы канча? Салам. Баасы 380. 380. Боло турган баасычы? Автомат коробка экен. 340 миң, 340 миң дейт боло турган баасы. Урматтуу көрөрмандар. Автомат коробка экен. Кийинки унага өтөлү. Матиз 1. Матиз Корея 2004. Автомат коробка. Assalamu alaikum, кандайсыздар ака? Кылган амалдар кабыл болсун. Баасы канча дедиңиз? 290. Канчага сурашты ака? Эми келдиңиздерби? Боло турган баасы канча болот? 290 миң дейт боло турган баасын. Сүйлөшөбүз дагы дейт. Салыңыздар, байланышыңыздар. Кийинки унага өтө берели. Баасы 230 миң сом дейт. Assalamu alaikum. Кандайсыздар? Телефондон биздин каналды карап отурасыздарбы? Уна оңдо кези каналы деп катталып коюңуздар. Баасы канча болду ака? 230 сурап атабыз. Түшүп берем. Канча түшүп бересиз ака? Болор 210 миң. 210 миңби? Жазышы 230 депсиздер. 20 миң түшүп бересиз ошондо. Абалы жакшы да ака унан, да? Байланышасыздар, урматтуу көрөрмандар, абалы жакшы дейт. Ушул уна. Кийинки унага өтөлү. Матиз 3. Chevrolet. Газ, бензин экөө бар экен, охо. Абалы жакшы. Заводской газ болот да булар, а? Же койдурулабы? Европадан ушундай келген да. Assalamu alaikum. Жакшысызбы? Автомат коробка. Баасы канча ака? 450 деп. Деп атат экенсиз. 450 миң. Канча кылып бересиз? Тоголокко болобу? Жок, тоголокко бермедим. Тоголокко сураштыбы? 400 миңге сураштыр, урматтуу көрөрмандар. Канчага кесе бересиз? 430 миңге кесе берет экен. Байланышасыздар. Кийинки Матиз 1 2009-жылы чыгарылган 08 объем. Абалы жакшы дейт. Баасы канча туган? Тоголокко болобу?
Ya. Демек 200 миңге болады екен. Бағасын 200 миңге келісіп алып кетсеңіздер болады. Авалы жақсы да туан, а? Авалы жақсы дейді. Өзінен да бір сұрап қойш керек. Унаны минген адам ғана мінет, білет. Иесі ғана. Ала арман адам кішіне қарап қойшы мүмкін, бірақ башқа жерінен да кәсияға шығышы мүмкін. Ошондуктан Рамазан айында так сурап эле алса адашпайт деген ойдон мусулман болгондон кийин сөзсүз түрдө. 300 миң дейт автомат коробка 2004 жылы чыгарылыптыр. Ээси ичинде экен. Турат. Чаколдорун бир сыйра тартып көргөзүп коеюн. Жакшы экен абалы. Баасын канча дедиңиз? Канча түшүп бересиң? 300 миң деп койсуз. 280 миң бересизби? 280 миңге берет экен. Кайра баасын сураганын себеби эч ким айткан баасына сатпайт го. Ошондуктан жазып койгон менен нак бере турган баасын билип коюш керек, урматтуу көрөрмандар. 2006 жылы чыгарылган механика 08 объем. Трамта абалы жакшы. Негизинен алып караганда. Бул катарда чириги жок унаалар тартып аткан учурум. Көрбөдүм десем да болот. Чириктерин карап тартып атабыз. Мол транзит номер. Пробег сиденье дейт. Попиграфия сиденье дейт. Сиденьеда попиграфия бар экен. Автомат коробка 2007 жылы чыгарылган. Масляный коробка дейт. Байланыш телефон номерлери жазылып турат. Баасын канча кылып бересиз? Ооба, сонун. 250 миң депсиз. Канча кылып бересиз? Базарга карап беребиз. Дыйканчылыкпы? Дыйканчылыкпы? Чайкош окшойт да. Сиз көрөсүздөр. Кийинки унага өтөрөлү. 2002 жылы чыгарылган. Автомат коробка экен. Ээси бул тарапта жок экен. Ошондуктан сырттан бир сыйра көргөзүп коюп жылы берели. Мына карагерди тарталчы. 2013 жылы чыгарылган. 5-6 литр расход кылат экен. Кыргыздын орламенттери түшүрүлгөн. Мындай уйма чиймеси түшүрүлгөн чехолдор менен курчалыптыр. Накта кыргыз окшойт да. Но нерси кимген? Байланышасыздар, сурап көрөсүздөр. Матиз 3 көтөлүчү. 2009 жылы чыгарылды. Баасы канча ака? 400. Боло турган баасы. 380. Пробеги канча ака? Жок, пробеги канча дейсиз? 100 миң бир нерсе дейт. Байланышасыздар, алып кетесиздер. Матиз 3. 2007 жылы чыгарылган. Баасы канча турган? 320 миң. Боло турган баасы тоголок болобу? Арзан айтып койдум дейт, бирок чын арзан экен, жакшы. Абалы жакшы өсө болду. Түшүп берем дейт. Мынакей, көрдүңүздөр да. Кийинки унага өтөлү, Матиз 1. Комплектация полный бар экен. Корея 2004 жылы чыгарган. Без вложения дейт. Отлично абал. Уна оңдо кейж каналы. Көрүнүшү. Ака баасы канча кылып бересиз? Келишим бар баасы. Канча? 330 сұраудан камері келішеміз. 130 сурап экен. Тоголокту сураса не дейсиз? Тоголоктан кичине бийрен берди. Тоголоктан кичине бийрен сурап көрүптүр. Ошон үчүн жогору кичине кошуп сурап көрөт экенсиздер. Кийинки унага өтөлү. 2005 жылы чыгарылган. Арзаныраак бере берет аке. Арзаныраак берет. Канчага берет экен арзаны? 250 ке бере берет аке. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum.
Qanday yaxshimi? Qancha berasiz? 250 kilo veramiz. 250 ga. 200 ga öret desem 200 ga da beraverasizmi? Dever alamiz. 200 mingga da öret. 150 ga da beraverasizmi? Mayli. 200 ga da beraverem deydi. Сөйлесесіздер. Байланысып көресіздер. Мага 3 миңден кен. 370 ekan. 370 миң дейт. Ондар Hamma бар ekan. пробеги канча болду экен? Интернетке хит болдуңар эми. Aka bir o'zini topib Мына оңдо кейжи каналы. Байланышып көрөсүздөр, урматтуу көрөрмандар. Кимге жаккан болсо аласыздар. Кийинки мынаны тарталы. Сатып алуучусуз бизге. Сат. Алуучусуз. Жактыбы ака? Кайсы кабар? Мына оңдо кейжи каналы. Жактыбы ака? Көрүп атабыз. Ай, ичинде баулуп атабы? Багылып атат. Европадан алынып келиптир. Механика дейт. Родной краска дейт. 2003 жылы. Ичинде раса кызуу баулуп атат. Кирелич. Ассаламу алейкум. Кандайсыздар? Туткан орозаңыздар кабыл болсун. Майрамыңыздар. Ким сатарман, ким аларман? Алармансыз. Чыга чыгарбайм. Баасын канча дедиңиз акайсыз? 270 kemi var dedi. 270. Канча сурашты? Канча сурадыңыз? 180 миң сұрап атам. Нақ. Нақ. Кем Дагы болады бирок. дагы кошосуз бе? Билбейм, азыр. Пока келишелекпиз, бирок бул камына айтат. Айтам. Колду кармап кысып баласыңарбы? Базардагыдай кыл. Мейли. Агам тартпайлап койду. Басып чыкканда айтып коесуздар, а? Бул жактагы аларман агам суранды. Мен тартпайлап коеюн, суран истеген үчүн. Чоңураак улуу инсан экен. Ошондуктан тартпайлап коеюн. Эгерде басып чыгып калган болсо чакырышар. 2003. 08 объем, 6-7 литр расход кылат. Матсы канча болду туган? 270. Ассаламу алейкум. Жаксыңарбы? Болушпасы канча? 270 дептир, келишебиз дейт. Булар басын. Сиздикиби? 250-терге болобу? 250 миңдерге болот дейт. Келишебиз, басын сурагыла дейт. Жакшылап. Дагы бир Матис 2008 жылы чыгарылган. Объемдур экен. Басын канча дедиңиз туган? 260 миң. 260 миң. Ооба. Болтабы? Болду. Канча сурадыңыз? Сурадык да эми мекласын эми кам ону. Чыгарбай эле коем, мекласын. Сизди чыгарбайм акам, машинаны эле чыгарып атам. Келишип атабыз. Keliship aldık. Ел, яка келе албагандары бар, келгени бар, яка сурашат да канча болду экен деп. Ошолор сурап кой дейт ака. Ел дем, елчил. 200 мындай деп айт. 260 миң жакыны деп айт. 200 канча? 60 миң. 260 миң жакыны деп мына акам айтып кой дейт. Мына жерде отурат өзү. Келишкен багыңыздар айтып койсоңуздар болот. Ошол эле. Матгөрөн урмандар, сатылып экен, байланышып атышат экен, азыр сүйлөшүп койко. Багы басат экен. Арзан берилет, автомат. Ушундай бодур экелер болсо мына тарт деген. Телефон номерлерин көрдүңүздөр. 8 объем. 200га бериyoruz dostum. 200-гө? 180-ге келсе деле бере бересиз. 160-га келсечи? Автомат. Албетте автоматтар механика караганда кымбатыраак болот кичине. 180 миңден жогорураак сурасаңыздар берем дейт. Байланышасыздар. Ички көрүнүшүн көрдүңүздөр. Абалы жакшы. Ээси бодур экен. Сразу боло турган бааны берем дейт. Механика 2008. Абалы жакшы дейт. Oldu komplектация.
Ешіктердің астын тартайты маған ана. Көрдіңіздер де. Бұлар басы қанша ака? Тоғатар басы. 255 мың кәмі бар дейді. Сөйлешіп көресіздер, байланышып алыстар. Жаққан болсын. Кем бар ба ака? Қанша кем бар? Кем бар дейді. Матис 2009 жылы шығарылған. Бағасы қанша ака? 270. Бұл отырған басы ше? Кем бар дейді. Сөйлесіздер. 2005 жылы шығарылған 08 объем. Автомат коробка. Есі қаяқта кен мұның? Есі қаяқта кен? Қанша? 250 мың деп атыптыр. Тағы бір Матис 2008 жылы шығарылған 6-7 литр расход баткен. Объем бір. Ішке көрінішін көргізіп қалды бір сияқтан да қалап. Негізінен алып қарағанда жақсы. Басы қанша? 270. Бұл отырған басы ше? 250-260-тарға болады екен да? Байланысасыздар, құрметті көрермандар. Кейінгі электропакет гидравлика бар дейді. Ауалы соның дейді. 2014 жылы. Басы қанша болды екен мұның? 330 дейді. Мұна қараңыздаршы. Ешкіде салғасын. Полный комплектацияны. Ауалы жақсы екен мұнан. Алып келінді бе жақ? Жүрді бе Қырғызстанда ка? Қаяқтан? Россиядан алып келдіңіз бе? Чириги дағы жоқ екен мұна. Тап-таза. Ака, қанша түш бересіз? Қанша алып бересіз? Болушы? 300-ге беріп едіңіз бе? Дейдіңіз қанша өзі бол отырған? Байланышып көресіздер, сөйлешіп кестер. Автомат коробка 2004 жылы шығарылған. Байланыш телефондары тұрады, Кореядан алып келінген. Азғана уақыт болынды. Бас 300 мың сом дейді, туғандар. Арзандатып жүріп берем дейді. Егерде басын тұра көрсеңіздер, жаққан болса, сыртқы келбет. Сөйлешесіздер, байланышасыздар. Тағы бір масляный автомат коробка. Ауалы жақшы 2005 жылы шығарылған. 08 объем. Байланышасыздар. Ішкі көрінішін бір серия көргізіп қойын сіздерге. Ауалы негізінен алып қарағанда жақшы. Сіз міне сықтармансыз ба ка? Шердес бе? Базарда кәм, шулай кәм сілер тосы олады. Жақсы старт дейді. Тарталбай жатқандарға жардам береткен шулай ка. Бұл отырған бағасы 280 дейді. Егерде жақсы келіссеңіздер, Одыры әкәм арзандатып жүріп берем дейді. Телефон нөмірлеріне байланышасыздар. Бұл жақта дағы бір механика. Ауалы жақшы дейді. 2007 жылы шығарылған. Бұның бағасы қанша болды әка? 260 мың дейді. Негізінен алып қарағанда жақшы. Соның екен. Сөйлешесіздер. Бұл ауалы жақшы болған. Ағы бір механика. Сатарман ағаларымыздан. Арзандатып жүріп береді бодырайлар. Мұның бағасы қанша ака? Ака, бағасы қанша? 250 мың дейді мұның бағасы. 300 бі? Бұл 250 мың дейді, туғандар. Көрдіңіздер, а? Ал әме, бұл жақ өтөлі. Ауалы жақшы болғанда бір сері механика. Объем берген. 2005 жылы шығарылған. Бес комплектация бар екен. Иші жауық екен. Бұл отырған бағасы қанша екен? 250 кемі бар дейді.
байланышып аласыздар, урматтуу көрөрмандар. Сапаттуу болгон унаалар булар. Свежий перегон дейт. Механика. Абалы жакшы экен. 2011-жылы чыгарылды. 230 миң дейт баасын. Бола турган баасы канча экен мунун? Шеф, баасы бола турганы канча? Бола турганын 230 атабыз, азма түшүп беребиз. 230'du угуп калып келдим да, жалк. Бола турган баасы дагы канча деп. Көрдүңбү? Көрдүк ака. Состояние кандай экен? Абалы жакшы экен. Сүйлөшөсүздөр, эгерде жаккан болсо аласыздар, урматтуу көрөрмандар. Matiz 1 2014-жылы чыгарылган 08 объемунда. Байланыш телефондору турат бул жактан. Абалы жакшы болгон Matiz экен. Баасы канча? Туган? 280. Боло турган баасы. Канча боло турган? 240 миң сом болсо берем дейт. Байланышасыздар, сразу сиздерге сатат. Чириги жок, таза болгон уна. Дагы бир арзан болгон Matiz 1 сатка коюлуп тур. Корея продаю дейт. 98-жылы чыгарылып тур. 08 объем 5-6 литр расход кылат экен. Байланыш телефон номерлери турат. Механика. Өзүңүздөр көрдүңүздөр мына. Ички көрүнүшү жасалгасы. 140 миң болушу ака. 140'ta бербедим, 180 деп атам. 180 деп атаса? Сизге сем 140 миң дедиңиз да, ошого. Жанагыдан сурап атсаңыз мен натур угуп калдым да. 140ка бербептир тугандар, 180 миң деп атыптыр. Сүйлөшөсүздөр, байланышып көрөсүздөр. Жаккан болсо аласыздар. Урматтуу көрөрмандар, мен сиздерге Жапалак унаа базарындагы Matiz'дердин баалары менен тааныштырдым. Андыктан биздин каналга катталыңыздар, лайк, комментарий калтырыңыздар. Бизди колдоп турсаңыздар, биз сиздердин кызматыңыздардабыз. Буюрса, дайыма унаалардын баасы менен тааныштыра бермекчибиз.